Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngisuke ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngakuphuthi lezi ndaba ongawenzayo njengamanje-ke ungamcindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana thi-ke kusuke abaningi-ke laphana-ke ngenkathi-ke kuhlangana-ke umongameli-ke we-MK-ke laphana-ke uJacob Zuma-ke kanye nomongameli-ke wezwe-ke e-South Africa-ke laphana-ke ne-ANC na-ke laphana-ke Ramaphosa-ke behlangana laphana-ke kumhlangano-ke omkhulu-ke obubambelwe-ke laphana-ke e-Russia-ke laphana-ke we-BRICS-ke laphana bathe bebonana-ke bebehleka-ke impela-ke babengelelana-ke ngolimi-ke lala eMzansi-ke ubaba uJacob Zuma-ke impela-ke bekhuphuka ngawo-ke umageba-ke laphana-ke sonke sokhumbula ukuthi-ke laphana e-South Africa-ke yafakwa nguye-ke ubaba uJacob Zuma-ke laphana-ke kwi-BRICS ngenkathi-ke esewupresidenti-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke ukuchaza okuningi-ke mina-ke kuphela into nje ngizodlala-ke ividiyo-ke lana-ke uzibonele wena-ke laphana-ke ngicela bese ubonile-ke le video lungile ama-comment section-ke ufushiye uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke njengoba la madoda-ke impela-ke bebonakala engathi impela-ke ayazwana-ke laphana-ke beyingekho-ke inzondo-ke laphana-ke ubhale ama-comment section ukuthi wena ucabangani-ke mase ngixhasa ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha ngizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. How are you? Very well. How are you? Doing well? Yes. So, how is our program?